U ovom tutorijalu ću da vam pokažem kako se pravi kapica za bebe 0 do 6 mjeseci. Znači koristim ovu vunicu koja nije debela, a nije ni tanka. Ovo je srednja debljina. Ramflu ćemo da radimo duplo, tako počinjemo od ramfle. Heklicu koju koristim je 6 mm, znači ovo je za srednju i deblju vunicu, tako možemo da počnemo. Kao što sam već rekla, radimo duplom vunicom, samo ramflu. Ostatak kapice ćemo da radimo samo sa jednom niti. Evo ovako, ja mislim da svi već znate kako da pravite lančić, tako da neću to da pokazujem. Počinjem sa lančićem. Uradit ćemo 5, 3, 4, 5, 6. U stvari radimo 6. Onda radimo niske stubiće, što je single crochet na engleskom. Znači, bodemo u ovu drugu petlju i uradimo cijeli red. Prvi red je najteže da se uradi i onda poslije ide. Znači, počinjemo drugi red. Radimo samo back loops. Ovako, znači ne idem kroz obe, već idem samo kroz ovu zadnju petlju. Znači 2, 3, 4 i zadnju petu radim kroz obe. Tako da ne bude labavo i da uhvatim onako fino. Znači opet jedna petlja okrenem, idemo dalje. Evo, još ću vam pokazati četvrti red. 2, 3, 4 i 5. I kao što vidite, ramfla će ovako da izgleda. Nastavite da radite ukupno 30 redova i kada uradite 30 redova i kad ja završim, onda ćemo da nastavimo dalje. I evo, ramflu smo završili, znači, kao što sam rekla, 30 redova. Sada ću da izmjerim. Znači, to je otprilike 31 cm. Sada spajamo ramflu. Znači, ja to još uvijek radim duplom vunicom. I sada radimo slip stitch, što je mrtvi bod. Znači, isto 5 puta, jer imamo 5 petlji. I to je to. Znači, to sada ovako izgleda. Sada nastavljamo da radimo gornji dio, ali radimo samo sa jednom niti. Znači, jednu ću da prekinem. Sada gornji dio radim tako što radim poluniske stubiće i trebala bi da uradim 30, ali ja ću da uradim 34, znači da gornji dio bude malo širi nego ramfla, jer se ramfla uvijek puno razvlači. I ne sastavljate redove, već idete znači idete samo u krug, što se zove continuous rounds. Započinjemo red. I sada ovako. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ovdje sam znači proširila, moram 4 puta tako da uradim. Rasporedite ravnomjerno, nije uopšte bitno gdje. Znači 6, 7, 8, 9, 10, 11 i nastavite dok ne dobijete 34 niti. Stigli smo i do završetka prvog reda, znači imam 34 petlje poluniskih stubića. Ne spajamo ovaj red, već samo nastavljamo gore. Ja uvijek koristim jedan konac ovako čisto da znam gdje je završetak reda. Kada završite kapu ovdje će biti mali otvor, ali to uvijek možete da skupite. Znači idemo dalje. Kao što sam rekla, ovako će biti, ali to uvijek možete da ušijete. Znači sada samo okolo 34 petlje. I to ovako izgleda. Evo ovako kao što vidite uradila sam 8 redova. Sada još radimo 2 reda i sužavamo kapu gore. Ja moje kape nikad ne sužavam skroz. Poslije samo provučem iglom i skupim, tako budu ljepše i ne budu onako oblika da čudno izgledaju. Tako da pokazat ću vam kako radimo ovaj red. Znači ova zadnja 2 su jako bitna zato što sužavamo. Evo ovako. Radimo 2 poluniska stubića. Onda radimo 2 zajedno. Znači namet, provučemo, onda opet namet i provučemo. Sada na heklici imate 5 petlji i provučite kroz svih 5 petlji. I nastavljamo isto tako da radimo. Znači 2 poluniska stubića i jedno sužavanje. Kada završite ovaj red, krećemo na posljednji. Evo gotov je i ovaj red. Sada nastavljamo zadnji red. Njega radimo malo drugačije. Tako što ćemo da uradimo jedan poluniski stubić i onda 2 petlje zajedno. Znači jedan poluniski stubić, opet 2 petlje zajedno. Uradit ćemo ovaj red zajedno. I kada ga završimo, kapa je skoro gotova. Sada vi možete da radite vunicom kojom god vi hoćete. Ja sam vam pokazala mjere. Znači ramfla treba da bude dugačka oko 31 cm ili 30, nije bitno, centimetar gore dole ako se vunica razvlači. Ako hoćete da kapa bude puno toplija, vi možete da radite i ovaj gornji dio sa duplom vunicom, znači koristite 2 niti kao što smo radili za ramflu. Ali u tom slučaju nećete raditi 34 okolo, već ostajete na 30 istu širinu kao ramfla. Sada kao što vidite ovdje su mi ostala ova 2. Ja ću samo da ih skupim i to je to. I evo ga, kapica je gotova. Sada ću vam pokazati kako je završim i kako prikačim pufnicu na nju. Sada ću samo da ušijem ovaj gornji dio. Uzela sam iglu i nemojte da zaboravite da ostavite malo duže
od ove vunice kada završite, zato što će vam trebati kada budete ušivali ovu pufnicu. A sada ovo je najjednostavniji dio. Znači samo provucite ovako. Nadam se da se dobro vidi, ali ne možete da pogriješite. Ovako. Evo, ostalo je još samo par puta da provučem dok ne dođem do prve. I to je to. Znači sada samo zategnete i kapica izgleda ovako. E sada ja što uradim? Okrenem je naopako. Provučem iglu. Znači kroz ovu rupu. Naravno opet zategnem. I onda samo ušijem okolo da se ne razdvaja. Ovako. Uvijek pogledajte opet da vidite da li je ušiveno. Kao što vidite jeste. Nemojte da sjećate ovu vunicu. Ostavite. Sada uvucite ovaj dio. Ja to ovako radim. Najjednostavnije. Znači ne uvlačim iglom, već samo zavežem na čvorove i odsječem. Ne volim iglom samo da radim, zašto se uvijek bojim da će se izvući. Evo ovako, i sada znam da je čvrsto, nema šanse da se razdvoji. E tako. Znači, kapica je tu. Igla mi je još pričvršćena. Sada sljedeći dio je da ušijemo ovu pufnicu. Sada ne znam koliko ćete moći da vidite. Pufnica ima ovaj dio, možete da je prikačite na ovo, ali ja to ne volim, zato što onda bude labava i može da spadne, da se odveže. Ja ovaj dio većinom odrežem, ne volim da je tu, smeta mi. I ovako, ušivam je na 4 strane, znači provučem ovdje i nazad i onda sa strane. Učvrstim 4 puta i to je to. Evo ovako. Znači uzmem pufnu ovako. I onda ću opet da vratim unutra. Mislim, što se ovoga tiče, nema nikakvog pravila. Radite onako kako je vama najlakše. Sada ću da okrenem. Kao što vidite, ovo bijelo se gore vidi, to ćemo da maknemo. Malo mi je teže zato što hoću da se vidi na kameri. Evo ovako. Možete vi nju samo i 2 puta da pričvrstite, ali bitno je da stoji i da djeca ne mogu da je otkinu. Evo ovako, evo, vidite da je čvrsta, znači može da ostane i na ove 2 samo. A sada ja ću da nastavim i učvrstit ću je i sa strana. Tako. I još na jednu stranu. I to je to. Gotovo. Sada izvrnem ovdje. I samo provučem jednom da zategnem. Odsječemo. I kapica je gotova.